Insemmilkom merħba mill-ġdid tal-programm News.mt. Illum se nibdew billi nitkellmu dwar il-fatt li Shadow Minister Nazzjonalista Tony Bezzina tilef libel. Dan ifisser li l-qorti tat raġun lil ġurnali bħal kulħadd meta irrapportaw li d-deputat dak iż-żmien deputat nazzjonalista Tony Bezzina qabad nistgħu ngħidu sforza ħaddiema tal-gvern iwettqu xogħol f'gażin nazzjonalista u dan waqt il-ħin li suppost fih kienu qegħdin jaħdmu. Se nsegwu dawn id-dettalji. Tony Bezzina, deputat ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Eletta l-ewwel darba fl-2013 u fdat minn Simon Busuttil fix-shadow cabinet tiegħu. Iżda Tony Bezzina kien diġà f'kontroversja. Fil-ġurnali kien irrapportat kif bad ħaddiema tal-gvern jagħmlu xogħol f'każin tal-Partit Nazzjonalista. Bi problemi kbar fuq il-ħames distrett l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Viċi Kap tiegħu Simon Busuttil għalqu għajnihom. Għalihom il-kandidatura ta' Tony Bezzina kienet importanti iktar minn kull konsiderazzjoni etika u responsabbli. Bezzina kontesta u kien elett. La darba kien elett il-mistoqsijiet dwaru kibru. Kif jista' jkun deputat tal-poplu jabbuża b'dan il-mod minn uffiċċju pubbliku? Għar minn hekk beda jsir magħruf l-abbuż ma kienx limitat biss għax-xogħol fil-każin, iżda wkoll għal dak li ġara wara. Fiċ-ċirkostanzi tajjeb li naraw il-fatti kif żviluppaw. Tony Bezzina huwa perit impjegat fil-Ministeru dak iż-żmien imsejjaħ Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali, magħruf ukoll bħala Public Works Department. F'Marzu tas-sena 2012 kien ukoll il-kap tar-Rapid Intervention Unit fih dan l-istess dipartiment. F'Marzu tal-2012 huwa kien il-President tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq. Jirriżulta li bħala President tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista taż-Żurrieq kellu jħossib il-każin tal-Partit Nazzjonalista li kien hemm fiż-Żurrieq li ma każin kellu bżonn tibjida fuħut mill-kmamar. F'Marzu tal-2012 ftit jiem qabel l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali huwa talab lill-foreman tad-dipartiment tiegħu Joseph Borda biex isiblu xi ħaddiema li hemm fid-dipartiment li jkunu lesti biex imorru jbajdu l-każin nazzjonalista taż-Żurrieq. Jirriżulta li Joseph Borda sussegwament qallu li sab 3 persuni u għalhekk il-perit Bezzina għamel l-arranġament neċessari biex dawn l-impjegati jmorru jagħmlu xogħlijiet meħtieġa. Jirriżulta li l-ħaddiema marru jagħmlu x-xogħol użaw materjal provdut minnu u meta eventwalment staqsa lil Joseph Borda kemm kellu jagħti l-ħaddiema ta' xogħolhom, Borda qallu l-impjegati ma rridux jitħallsu tax-xogħol li għamlu. Eventwalment il-gazzetta kulħadd ħarġet storja dwar dawn x-xogħlijiet u li dawn saru waqt il-ħin tax-xogħol u ntalab biex jagħti spjegazzjoni ta' dan kollu mis-superjuri tiegħu. Bezzina talab li 3 ħaddiema biex jagħmlu dikjarazzjoni fejn jikkonfermaw li huma għamlu x-xogħol ġewwa l-każin nazzjonalista taż-Żurrieq wara l-ħin tax-xogħol, iżda din kienet dikjarazzjoni falsa. Fix-xhieda tagħhom ikkonfermaw dan il-ħaddiema. ċertu Polingwanez xedt li kienet jibżgħ firma dokument giddieb li kien jgħid jien Polingwanez niddikjara u nikkonferma bil-ġurament li x-xogħol ta' tibjid minni magħmul fil-Kamra tal-Bejt tal-każin tal-Partit Nazzjonalista kien ġie magħmul minn jeddi mingħajr ma ħadd ma ġelni b'mod volontarju u mingħajr ħlas u t-tibjid sar kollu wara l-ħin tax-xogħol. Kien hemm ħaddiem ieħor bl-isem ta' Charles Kurmi li ngħata affidavit simili li ma rridx jiffirma iżda fuq insistenza ta' Joseph Borda quddiem in-nutar kellu jiffirmah. Borda ġabarhom waqt il-ħin tax-xogħol saħansitra l-ewwel wieħed minnhom mar ġabru wara l-funeral tommu b'rapport ankjesta jgħid il-pressjoni min-naħa tas-Sur Borda ħarġet b'mod partikolari meta fil-każ ta' wieħed mill-ħaddiema li dakinhar inserta kellu l-funeral tommu li dan talbu biex ikun lest jitla jiffirma d-dikjarazzjoni eżatti wara l-funeral tommu kif fil-fatt sar. Sussegwentament saret inkjesta fih dan il-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali u quddiem għall-ħaddiema ma qalux il-verità. L-ewwel darba li qalu l-verità kien fil-qorti. Eventwalment Polingwanez u ħaddiem ieħor bl-isem ta' Mario Buġejja għamlu affidavit li fih saħħ u li huma kienu marru jaħdmu fejn kien ordnalhom Joseph Borda u dan m'għamluhx volontarjament. Meta kienu ħarġu dawn il-fatti kollha, Simon Busuttil kellu reazzjoni waħda, dik li posponi l-problema Mr. Double Standards għalli se jistenna il-libel tal-qorti. Rid jipposponi. Il-qorti għandha tiddeċidi
Imma li inti titfa' l-ħmieġ fuq ħaddieħor qgħod attenta. Każ ta' Tony Bezzina mhuwiex każ. Signorina, hu paċenzja. Dwar il-każ ta' Tony Bezzina diġà wieġibtek u qatlek titfax ħmieġ fuq in-nies. Iżda kif jgħidu xi darba trid tiffaċċja r-realtà, u r-realtà kellu jiffaċċja bis-sentenza ta' 2-13 ta' Ġunju, meta l-qorti ddikjarat li l-fatti li ħarġu fil-gazzetti kulħadd u l-Orizzont kienu kollha minnhom. Tony Bezzina mhux biss bad ħaddiema jagħmlu xogħol f'każin nazzjonalista, iżda sfurzhom jiffirmaw dikjarazzjoni falsa. Għanajdlek x'ħar jagħmel, u probabbli mhux se jagħmel xejn kif m'għamel xejn fil-konfront ta' Tonio Fenek, ta' Beppe Fenek Adami, ta' Mario Marco u ta' nies oħrajn li huma parti mill-klikka tiegħu illi bid-double standards li uża Samin Busuttil u ma jistgħu jagħmlu kollox għaliex huma il fuq mill-liġi. Li kieku kien serju responsabbli naħseb li għandu jieħu sanzjonijiet fil-konfront tal-Onorevoli Tonio Bezzina għaliex il-qorti llum sabet illi dak illi kien jiġi allegat fil-konfront tiegħu u approvat u allura ċaħdet il-talbit tiegħu fil-libel kontra l-ġurnal l-Orizzont. U fl-ewwel reazzjoni tiegħu għal dan kollu l-Partit Nazzjonalista qabeż għal Tony Bezzina, il-politika ta' double standards kienet ikkonfermata. F'Orlando, Florida seħħet traġedja kbira, traġedja li fiha tilfu ħajjithom aktar minn 50 ruħ. Traċedja li ma nafux minn xiex eżattament kienet instigata, però li seħħet ġewwa diskoteka għal persuni omosessuali. Xeni taqsim il-qalb f'dan it-tieni servizz. Look at that, they're shooting back and forth. Look at this. Mira que llama Alfredo. Oh my God, they're all shooting back and forth. Let's go. I don't know where my son is. No one can tell me where my son is. If he's been shot, if he's dead, no one knows. But they told me there are fatalities. Kella tkun lejla bħall-oħrajn mimlija divertiment fi klabb magħruf fost persuni LGBT. Spiċċat lejla mimlija terrur b'50 mejta u 53 midruba. Feriti li tul ħajjithom kollha se jfakruhom f'dawk il-momenti traġiċi. Xeni u xempju tal-ħsara li l-bniedem kapaċi jikkawża. Il-ħadd ftit wara s-satejn ta' filgħodu, il-belt ta' Orlando, Florida rrat l-ikbar qtil tal-massa bi sparatura fl-istorja riċenti tal-Istati Uniti. L-Istat Iżlamiku qal li kienu wara dan l-attakk għalkemm l-involviment tagħhom mhuwiex ċar. Omar Mateen, ir-raġel identifikat bħala l-qattil, inqatel mill-pulizija fi sparatura f'dan l-inċident. Kien ċittadin Amerikan ta' dixxendenza Afgana u jirriżulta li legalment kien xtara u kellu fil-pussess tiegħu numru ta' armi tan-nar. Mateen kien magħruf diġà mal-FBI. Ron Hopper mill-istess aġenzija innota li kienu investigaw lil Mateen wara kummenti li kien għadda fl-2013 li setgħu urew rabtiet terroristiċi. L-investigazzjoni ingħalqet minħabba li ma setgħux jivverifikaw l-akkużi. Fl-2014 Mateen reġa' ġie fil-mira tal-FBI minħabba suspett ta' rabtiet ma' terrorist. L-FBI kienu kellmu lil Mateen fejn iddeterminaw li l-kuntatt kien minimu u ma kienx ta' teddida. Hopper tkellem ukoll dwar rapporti li fl-għodwa ta' dan l-inċident Mateen ċempel in-numru ta' emerġenza 911 fejn ipproklama l-alleanza tiegħu mal-Istat Iżlamiku. Kaos totali, din id-deskrizzjoni ta' dawk li kienu fuq il-post. It was like complete chaos. Like if I can relate it to anything, I'd say it was literally like a scene out of a movie. People are screaming, help me, I'm trapped. And people are getting trampled. Like there was no clear exit sign at the club. So we didn't know which door to take or where to go. But it was just really, really, really crazy. You know, I'm still missing 2 friends. Like I have 3 friends that are inside injured with bullet wounds, and you know, a place that we normally go to just hang out, have fun, dance, and normally there's no issues. Like for something like that to happen is just very devastating. Kien hemm insab lilu nnifsu ostaġġ fl-istabiliment, buħud irnexxielhom jagħmlu kuntatt mal-familja tagħhom. Oħrajn irnexxielhom jaħarbu dawn il-mumenti ta' terrur. After the second shot, there was a pause, and then it just started shooting, and that's when we knew something was wrong. When everybody just dropped to the ground, and then people started running, and they hit the
they unlocked the door. There's a little lock that has our fenced-in patio, and everybody just started running out. I ran. I mean, I just was trying to get out of there as soon as possible. I just didn't look back, just ran to get out of there. That was my first instinct, to just get somewhere safe. Il-traġedja fissret piż kbir fuq il-faċilitajiet mediċi tal-lokal kif spjega tabib tal-post. We then went ahead and called in another 3 surgeons and opened up 6 operating rooms on top of the 2 that we normally run at night to be able to operate on the victims. All over, the vast majority of the gunshot wounds were to the chest, the abdomen, and the extremities. We see quite a few gunshot wounds, but nothing to this scale. L-Amerika mhijiex pajjiż ġdid għal diversi tipi ta' attakki, kemm sparaturi u anki attakki terroristiċi oħra. Min-naħa tiegħu il-President Amerikan Barack Obama iddeskriva l-post ta' traġedja bħala iktar minn nightclub, imma post ta' solidarjetà għall komunità LGBT. Barra minn hekk innota kemm hu faċli li persuna jkollha arma li tieha ċans li tispara u toqtol, u jekk dan huwiex il-pajjiż li l-Amerika tixtieq tkun. Dwar dan tenna li n-nuqqas ta' azzjoni ifisser ħafna. So this is a sobering reminder that attacks on any American, regardless of race, ethnicity, religion, or sexual orientation, is an attack on all of us and on the fundamental values of equality and dignity that define us as a country. And no act of hate or terror will ever change who we are or the values that make us Americans. Ħafna ħarġu bil-ħsieb li dan kien xi attakk terroristiku marbut ma' reliġjoni Iżlamika. Però l-eks mara ta' Metin tirrakkonta realtà ta' instabilità mentali. A few months after we were married, I saw his instability and I saw that he was bipolar and he would get mad out of nowhere. That's when I started worrying about my safety, and then after a few months he started abusing me physically very often and not allowing me to speak to my family, keeping me hostage from them. Mentally, he was mentally unstable and mentally ill. That's the only explanation that I could give, and he was obviously disturbed, deeply and traumatized. L-imam tal-moskea fejn kien jattendi qal li kien raġel kwiet, wieħed li ma kienx jissoċjalizza wisq. There is nothing that he is hearing from me to do killing, to do bloodshed, to do anything, because we never thought like that. We always stand for peace and justice. In this mosque, we don't, if we say ISIS, the people, they get nervous, they think that, so we just say radical Islam. We condemn radical Islam, we condemn extremism, but we don't even use that word here. Fl-aħħar nett messaġġ qawwi minni ħada Wad, id-Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill għar-Relazzjonijiet Amerikani Iżlamiċi li sostna li dan id-delitt imur kontra l-prinċipji tagħhom bħala Amerikani u bħala Musulmani. I have a word for ISIS and their supporters. How would you stand before God and answer to your crimes against innocent people, thousands of innocent people, Muslims, Christians, and other minorities? You do not speak for us. You do not represent us. You are an aberration. You are an outlaw, or as we call it in Islam, they are khawarij. They are outlaws. Iż-żewġ stejjer li kellna fil-programm News.mt il-lejla xandarnihom mill-ewwel fuq in-news portal tagħna one.com.mt. Inħeġġiġkom iżżuru dan is-sit, inħeġġiġkom ukoll tipparteċipaw. Ħallu l-kummenti tagħkom u għana indirizz ukoll fejn tistgħu taddulna l-istejjer tagħkom sabiex aħna dejjem nagħmlu dawk l-istejjer li jinteressaw lilkom. L-indirizz huwa onenews@one.com.mt. Grazzi tal-li għal darb'oħra segwejtu dan il-programm, inħeġġiġkom issa issegwu l-aħbarijiet.